Okay, for today's video, kakabsat, kan gagayem. Birthday ni bagot ko ita, nga aldaw. Iyan, idak man iso na iti sorpresa. Yinan to pala sa malipatan. Ito na makita ko sa pentel pen ken karton. Yan. Basta takka back to the end tinggan, yela misaan mi sa kun tawisan suna nga mangan. Tidi na mo gayam, kakabsat. Adamat laga pati alam ko ang surprise ko kanya na. Ang ganda tayo video day yun, baka kumapal day, number 1, number 2, number 3, number 4, number 5, number 6, number 7, number 8, tingin gana 28. Kurang lang iti duwan, tanok balik na 30, kakabsat. Okay, apakapiling kamot ko natin tumanan. My God. Okay, rugyan na karo dito, kuhan, agi surat, may surat ko dito yun eh, cake. Yan, may isa anak na kita pinggan ken malukungan nga pagyanandan. Yun na tayo dito litson. Wala saan tayo dito lamisaan. Ano, presentable. Yan. Kadapay pungan tito gawmi. Mga nga dati pungan na, dagi titog to gawmi. Sige guys, ada pungan niyo. Kasta tito gawmi dito eh. Kanta tayo matimantal na aya. Okay, at dadan. Nanagtidan. Dadan ke ay dadan. Surprise, surprise. Apo. Toink, 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 toink. Asus. Lamas basa pa. Basta may kadto. Sakbay ka nga sa market o nagtibalay. Galutan ni tamatam. La basta sa kanto mo pan ipatugaw. La basta. Meto mo. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Lapas basa la. Ikaw mo tan bata. Basta tanong ma-surprise sa kamot. Sige. Napaspasan. Awan di manang pa. Dapat nagpati. Nagbati? Wala karud. Sa sikalatan. Paspasan. Awan mo titigas ta. I will lead you the way. Naka-English pa ni uncle. La, idol mo. Idol mo. Basta. Ayan. Baka, parang iragap ko na ang dadyaso. Baka, ang katumugaw. Diyan nga naman tatak no ko ha. Dahil tinga. Karawain. Iiguin mo lang tadi tatugawin. Sige. Sige, matatugaw mo. Okay. Mabalimik ka tanditan. Charan! Bah! Kita emet. Dati handak kenyam. Lah. Anak kata gitu. Lah kita emet ah. Anak mo iti. Nag-effort kada kita ah. Angka nga ko ah. Lah. Ano gitu? Kaya basta ah. Papay. Lah nag-effort na kaya ta. Allah. Angka ko ah. Happy birthday to you. Happy ka tata. Asos. Happy birthday to you. Sige. Umuna nga lukat. Boink. Hi. Ako nagimas. May kadwa nga lukat. Ikadu. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Dami pansit. Nagimas na. Di ka imasan pati ko ah. Ada cake. Lah. Ano tayo final? What is this? Anak mama na ganetin ah. Wala ka bukas na kita ma. Nya. Litson. Kita man happy ka ngayon. Nag-effort na kada kita ah. Pero may po tayo dyan. Gunggunam. Bokya ayaw amin. Ya. Wala na lang.